La próxima vez. La luz ahora vendrá, porque se ha quedado frita y va a trabajar de mañana. Ahora sí, ahora ya. ¡Vamos, Zona, vamos! ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Venga, Robles! ¡Ay, qué fallo! Dice, si no, ¡Ay! ¡Venga, pa! ¿La pelota? Bueno, ¿qué te has salido a café? Quedamos en empate, pero yo mejor no me caí. ¡Venga, niño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, niño! ¡Fuera! ¡No! ¡No te ¡Hostia, qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Robles! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡La isla! ¡Ay! ¡Vamos fuera de ahí! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay, ay! De verdad, ¿eh? ¡Juego! Muy bien, vamos.
Tiene la camiseta, caña aquí. Venga, Dani. Venga, vamos. Vamos, Bueno, la veritat és que ha sigut un partit en el que hem tingut més ocasions que el rival, que no hem concretat i bueno, el futbol és així, no? Com diu el tòpic, i a la mínima que han tingut ens han fet un gol a pilota aturada, errada nostra, i bueno, és el que ens toca, seguir treballant i seguir millorant. Sí, bueno, l'equip té un marge de millora molt ample i bueno, la llàstima és que avui crec que hem sigut acreedors d'emportar-nos els 3 punts i bueno, no hem tingut sort, com t'he dit anteriorment, no hem concretat les ocasions i bueno, això ens ha portat al final a rebre l'empat. Bueno, és una classificació molt igualada, tant per dalt com per baix i bueno,
La veritat és que cada setmana no et pots fiar de ningú i has de treballar, has de lluitar fins l'últim minut, com ha quedat clar avui, i qualsevol te pot guanyar.